lam ka tok en tu te teng teng na pe kun chi bai tu ni na lam ka ki pana kilometer sagi a mata khokia nga khotwal mi ten mata dam chi ai theyu bana sorkari na hugadam chia anamin wa en nai ve nei dinga heimun zot na bang chitu kanwa ma bang chitu ka haksa chi bang le en tu ten mun ngei dan ki hin tak jakina en nai ve nei dinga hugadam chi sangkha jakwa som gel le thuma hong ki lampa na hiya ahon na pi sonia gandhin ahong nia hei kha asum tangina India sum 2.5 billion beya ki bola hiya mi piten bang chitu ka phattuam pi he chi bang le ki theilo himale dam tui bang leng bang za hiya mina ine khata a phattuam na khat chu hiya amun ma hei en nai bane yole lampi hoi lo dani musuka gari taina di pangaleng anuam hello ahia hei lampi kha mitam tak tena e kholampi ding banga azatu ahia wailo na twa imu hei muna hi le lamka water supply lamka khopia tui pia khian na to ki sai hei mun lam akizang tang pi dana here way to improvement and upgradation of water supply for Churchanpur Town Zone 3 akichia hiai saklampang pen kha lamka khopia dinga tuipia khian na lamahi tuna hiai tai suk non diole lampi tua imu dana hiya ap lampi pai na kha nuam het lo chi kha etina ak thei mai ga wailoi na hei mun tua dam hugadam pai tu na bul pien na bul hi ta se pai te na hei mun aven bin na hoi tak pi na hei mun alu to mi teng lu thei lo dana hiya hei tua patai to di permission la lu to di hi tuna aban en nai nei non wole hei kha khugadam matadam cheleng i theyu hei muna hiya ikisak thei pi ma himale e adin mun hei bang a hi phota sum tam taka kibol himale hei bang din muna ding lel la hi manina e poima ma chi lo thelo hiya hei hong ki po anon dia hei banga asia to sim hita hi manina hong ki po lai dia hong ki po anon lo dia chi bang leng thei hak sama ma hi atui kitchen na dia kidang tan namuna hiya iwa ho hangina et luat di chi om ke ma le tui kitching ji a hi manina nuam ma chi ding hiya hei lama hunol jang bang hi kele nga kwai khai bang mi hun jang ding om zeu dana hi dam tui kitchen namuna hiya hei lui pang khong wa mual pang tia nga kwai khai bang mi mu theina hi cha dam tui kitching ji mai hiya ai leng anoma tu lai wa tui tam zia ka hi dinga lui tui de bangin siang tho lo hiya ilam ka khopi sunga dam tui siang lo ichi wang leng he amun ma leng tulel na siang lo inoma himale water supply wai amun pia hon pia khian namunwa hit siang thei le chi kha mi tam tak te du thu sa mai manina itui ne ku hiai lam ka khopi hiai na hon supply zo le tui kitak samna
om non hello di chi kha a chiang maya Himalaya hi dam tui na tom leng ide banga lam ka hopia kiching taka kwa man nga thelo hi manina poima ma chi dinga hi ya imule longa nga man bang a hi kile luinol tia nga beng a hun jang kha hun khop uma dam ngai chi changina lim leng lim diak sia hoi jagina kwa pe umai na ki ngai na chi dinga hi ya tu malam de na dam nga keji khat zali khongina zo ko hoi loina zali som nga banga pia bang lenga omwa dam nga hi changina kwa pe umai na kidu chiat a hi khele ki ngai na chiat chi da na hi dam mun na hole heya e signboard khata ki tag dinga heya Khugadam multipurpose project chi akigela heya sumsen na le athil tuam hei alet dan hi kele adam saudan chi te teng he kim takina kigela anoi pen ai le cause of the project akichia hei project a sum bangza ki senga chi khaya kigela sume zabia hei dam ong ki bol khia ichi changina e azat na dik taka tu ta na jang phanai lo hi a chi bangle mi pilam tia dia dot na hoi tak khat aswaka sang kha jakwa som gel le thuma ki pan sang ni le som khata pi Sonia Gandhi na ahon na hong ne a hiya himale bang chitukina hei Khugadam a phatwa male bang chitukina mi pi na izang phatwa mo chi kha yet tham ma khata hi manina hei dam to ki sai thunei tu te na honet kaiwa alam pizon na a hi kele amun ma bangleng puwa tuak lota hi chi kha thei hi manina hoi dia panon laku mi pi de dana he Khugadam twa imu te hi a atui kiching tamma ma hi dan I thei chata hoi loina hei dam tui bang chituka phatwa ma bang chituka ilam ko khopina jang phatwa mi hi chi pen I thei chat dinga hei ong ki bol kha kham phathwai lwa chi ding himale bang chitukina ami pi te na I phatwam pi wa chi lampang kidot dia poimo zo hi mai na en2 mi pi te na ingai dan a hilel dinga hei Khugadam kyang ma salpha kwa inei te laka mi gyat te ki buina mun heya Martres Park auma hei Khugadam kyang ma hiya hei mun bangleng e tuna hoi takina JC na puaina e elom ma ta hei mun ve tu bangleng hun khop om gi hi chi kha ai athakina kwa pi ma kyangai ki thei saka tunia dam to ki saya imu theu hei tengai dinga banga na ngai dan hei dam bang chitukwa phatwa ma hia chi pen nang le nang anaki question jodina hi kinge na he hei tengin hun sakdi ki pa ke